Carton. Ton towards Rinzuala. এনেকৈ পানীত জঁপিয়াই যাব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মই দেখাই নাই আগতে কেতিয়াও এনেকৈ পানীত জঁপিয়াই যাব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মই দেখাই নাই আগতে কেতিয়াও কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে কি খবৰ ভালে আছে কি খবৰ ভালে আছে সকলোকে নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে आसामनि सुपारहिट MLA Akhil Gogoi जिनियर आन्दलनखारि बे जिनियर आन्दलनखारिया खुंथायाव थानाय जायफोर गादियाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बुङै बुङै बखि बायद'था खालामो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिसोर सासे MLA नि मावनो गोनां आखु जोंनि बर' MLA फ्रा सिनियर आन्दलनखारि जानानै बर' MLA डिआरडाब्लिउ सारनि जानानै बुंनो हाया एक्सएनडिपिफोरनि जानानै बुंनो हाया बिटिआर एकर्डनि दफानि सायाव बुंनो हाया आरो बिटिसि एकर्डनि मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव जोंनि बर' MLA फ्रा मानो बुंनो हाया আমাৰ ৰাজ্যত বিজেপি আৰু এনডিএৰ চৰকাৰ আহিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ ওপৰতো এৰোপ্লেন নামিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ ওপৰতো এৰোপ্লেন নামিব আমাৰ ৰাজ্যত বিজেপি আৰু এনডিএৰ চৰকাৰ আহিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ ওপৰতো এৰোপ্লেন নামিব ब्रह्मपुत्र पानीर ऊपरतो एरोप्लेन नामिब और हम लोग का जितना वो डेंजर होता है विपद होता है जितना हम लोग का प्रॉब्लम होता है ये सारा प्रॉब्लम हम लोग का असमीज लोगों का है ये दिल्ली का जो शोषण है ना हम लोग नहीं मानेंगे जल्दी से जल्दी मोदी जी और अमित शाह जी हम लोग को विजिट करने के लिए आना चाहिए नहीं आएंगे तो हम लोग नहीं मानेंगे और बीजेपी को हम लोग सिखाएंगे जी जीवनत केतियाও कल्पना करा नासिलो प्रधानमंत्री डांगरियाय আজি আমাক হিয়া উজাৰি অসম মাতৃৰ বাবে তেখেতে ভাবিব নোৱাৰা উপহাৰ আমাৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে কি খবৰ ভালে আছে ये मोदी जी का असमीज भाषण है हाँ हमेशा आके मोदी जी हम लोग का सेंटीमेंट लेने के लिए कोशिश करता है लेकिन जब हम लोग का सबसे बड़ा डिवास्टेशन हो गया सबसे बड़ा कैलामिटी हो गया सबसे बड़ा हम लोग का जब जीवन का खेला हो गया आज तक मोदी जी हम लोग का जगह में नहीं आया है अमित शाह जी जल्दी से जल्दी विजिट करो और विजिट करके आप लोगों ने जो बोला था कि बाढ़ मुक्त असम तुम लोग का बाढ़ मुक्त असम का क्या हुआ ये एक्सप्लेन करो और लोगों के लिए तुम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से जल्दी हर फैमिली के लिए 20 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से दे दो সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে জয় আই আহোম জয় আই আহোম জয় आइ अहम भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय जोबोद बाखनायथाव लोगो जानांगौ टाइमाव लोगो जानांगौ बुंनांगौ टाइमाव बुंनांगौ गावनि हमस्थिनि जेंनाखौ सानहर दाबि दिखाङो आरो आसामनि रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव दाबि दिखाङो बुङै जाय खुंथायाव दं बायद'था खालामो बै गादियाव थानाय गेदेमाफोरखौ बिसोर सासे MLA नि मावनांगौ बा सासे MLA नि मावनांगौ दायथ'आ बेखौसो जों बुंनानै लानो हायो जोंनि बर' MLA फ्रा मानो बुंनो हाया बिटिआर एकर्डनि दफा एक्सएनडिपिफोरनि जेंना डिआरडाब्लिउ सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ आरो एक्सएनडिपिफोरनि जेंना आरो जोबथेसालियाव डिआरडाब्लिउ सारजों लोगोसे जायफोर दं बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि सायाव मानो बुंनो हाया जाय लिडारा गावनि हारिनि जेंनाखौ आरो गावनि हारिनि गेजेराव माबा मोनसे जेंना जानानै थानाय सोरनिबा जेंनानि सायाव बुंनो हानाय बे सासे MLA नि बिबान जाय MLA आ बुंनो थाखाय मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव समायखिरा लानानै गले रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै आंखौ देरहाहोयोबा जोंखौ खुंथायाव लाबोनो हायोबा जों मावनानै देखायगोन बे बाथ्राखौ जोंनि बर' MLA फ्रा बावनानै थांबाय नामा लोगो जानांगौ टाइमाव लोगो जा बुंनांगौ टाइमाव बुं बिसोर सासे लिडारनि मावनांगौ खामानि सासे MLA नि मावनांगौनि खामानिया मोनफ्रोमबो खामानिखौ नोजोर लानांगोन फरायसाफोरनि जेंना
रायजो राजाफोरनि जेंना हान्था मेला जोंनि हारिनि गेजेराव मा जानानै दं बेफोरखौ जाय बर' एमएलएफ्रा नोजोर लानो हायो बा खबर लानो हायो जाय लिडारा गावनि पावारखौ लानानै सोरबा खुंथायाव थानाय जायफोर गादियाव थानाय बै दैदेनगिरिफोरखौ बुंनानै मावहोनो हानायासो सासे एमएलएनि दायित्व होननानै जों बुंनानै लानो हायो जेरै उकिल गगৈ आसामनि सुपारहिट एमएलए आसामनि सासे सुपारहिट एमएलए होननानै जों बुंनो हायो बुंनांगौ टाइमाव बुङो लोगो जानांगौ टाइमाव लोगो जायो बिसोर सासे एमएलएनि मावनांगौ खामानि होननानै जों बुंनो हायो आसामनि सुपारहिट एमएलए होननानै जों बुङोबा उकिल गगৈ एमएलए सुपारहिट आसामनि सासेल' उकिल गगৈ एमएलएखौ जों आसामनि सुपारहिट एमएलए होननानै जों बुंनानै लानो हायो এতিয়ালৈকে আমি ৰিলিফ সকলোকে দিব পৰা নাই ইউ ফিল দ্যাট বাই টুডে ইভিনিং ইউ উইল বি এবল টু ৰিচ দ্য ফেমিলি বান পৰিস্থিতি অকণমান উন্নত হৈছে কিন্তু কষ্ট মানুহৰ বহুত হৈছে বহুত স্থানত এতিয়াও সাহায্য যাব পৰা নাই আমি নাও বা বিভিন্ন ধৰণে ৰাইজৰ ওচৰ চাপিব চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় 20% লোক চৰকাৰৰ সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কাৰণ তাত যোৱাৰ ব্যৱস্থা এতিয়াও আমি ঠিক কৰিব পৰা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজিৰ ভিতৰত আমি প্ৰায়বোৰ জেগাতে হয়তো যাব পাৰিম ইলেক্ট্ৰিচিটিও প্ৰায় 60,000 মানুহৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি কাটি থোৱা হৈছে বানপানী আহিব পানী উঠাৰ বাবে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত কিতাপ পত্ৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট মূল্যৱান বস্তু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে আমি চৰকাৰৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সহায়ৰ বাবে চেষ্টা কৰিম প্ৰায় যোৱাকালিলৈকে এইবাৰ বানপানীত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 50লৈ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক নাজিৰা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়কে মোক কোৱা অনুসৰি প্ৰায় 40টা ফেমিলিৰ ব্যক্তি কাৰোবাৰ ফেমিলিত এজন কাৰোবাৰ ফেমিলিত দুজন এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে সেইকাৰণে মই অনুমান কৰোঁ যে মৃতকৰ সংখ্যা হয়তো আৰু বাঢ়িব তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক 4 লাখকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু টকা পইচা দিটো আৰু এইবিলাক দূৰ কৰিব নোৱাৰি গতিকে আমি তেওঁলোকৰ লগত থাকিব লাগিব সহায় কৰি থাকিব লাগিব মই প্ৰথম গোটেই তালিকাখন আহক সংখ্যা এটা আহক তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিম আমি যাৰ যি ক্ষতি হৈছে আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম অহা 25 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ দলো আহিব ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ যাক যেনেকৈ পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম যাক যেনেকৈ পাৰোঁ এইটো প্ৰায় এমাহ দুমাহত নহ'ব প্ৰায় 6 মাহ জুৰি আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগিব মেডিকেল কেম্প ভেটেনাৰী কেম্প মানুহ ঢুকাইছে লগত গৰু মহ ছাগলী বহুত বেছি মৃত্যু হৈছে গতিকে গোটেই কথাবিলাক আমি চাই পেলাই ৰাইজক যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিব লাগিব So loftiest dwellers Boroland FC take on Indian Army football team out to make amends here. Meanwhile, here comes Indian Army. Christopher, early ball in, the flag stays down and it has trickled in just underneath the goalkeeper. And a blistering start for Indian Army football team is Samir Murmu who opens the scoring for the visitors here. Right on the 5 minutes, and that's how it went in. Look at the chip. He was right on the line there. Very difficult to say if it was offside, but Samir Murmu really goes on, glides that ball. Goalkeeper tries, but in vain. And what a goal that is. Nice organization of defense in one line there for Yellows, just keeping him just offside. Mistake at the back, keeper comes out and hits the base of the post. And a big let off for Indian Army. And what a chance here for Boroland FC to restore parity. Defensive error, we would say. Just ball given away. And look at the way he sprints in to cover up for that extra touch that had. Goalkeeper comes out. Nicely headed away from the defender. Another chance for the set piece for Boroland. Let's see what they can do out of it. This could well be their moment of brilliance. And Ichizona's header. And that header straight down the throat of the Indian Army skipper. And a stray header into the path of Kroma. He tried to lob the goalkeeper and scuffs it completely. Hands on his head. He simply can't believe his luck. A mistake from Suresh Mitai and Kroma should be scoring that. Referee Pratik Mondal brings the first half to a close. A breathtaking first half comes to an end with the home side trailing by a solitary goal. And the late kickoff makes it slightly easier on the players. And that said, it will be a test of resilience. But what has been heartening to see, the players haven't gone down cramped up
in the latter stages. Throw in for Portland. 7 minutes of regulation time left in this game. It's high towards the far post, nodded back, and that has gone in. It has been given as a goal. I got to wait for the confirmation. It seems like it has been deemed as a foul on Thakuri. That was an eruption in the stadium over here when the ball went inside the net, but the referee really thinks the other way around, because was that a clash on the goalkeeper, especially when he was high up in the air trying to collect the ball. He was brought down by the striker. Completely miscued, could be trouble for Indian Army. Thakuri once again has spilled it into the path of a yellow shirt. Another free kick, another foul drawn by the skipper of the Indian Army football team. He is furious with the decision, Daimalu Basumatari. Very surprising over that. The goalkeeper just spilled that. It came over. He blocked the goalkeeper to move towards the ball, and that's the reason why he was penalized there. Suresh Mithai hasn't put a foot wrong in this game. Tried to knock the pass past Iche and succeeding. This could be the moment. Vikas Thapa brought down inside the box, and referee points to the spot. It's a penalty for Indian Army football team. What a moment for the visitors. Vociferously challenging the decision is Ichezona. Here goes Suresh Mithai, and he makes it count. Sends the keeper the wrong way. And 2-0 Indian Army football team. And the fans have already started to leave the stadium, Henry. In the second 45, here is Joe. He's worked tirelessly in midfield. From the right edge of the penalty area, punched away by the goalkeeper. Nicely cut out. I could have left it for the keeper to collect. In comes the shot, but what a save from Thakuri. He was off balance, but still managing to get his hand on the ball. Will there be a twist in the tail? In comes the corner. There's the header. Hits the answer underside of the post. And an equalizer for the home team. It's Joe who restores parity in the closing stages of this game. But we need to wait. For the third time, the ball just entering the back of the net, and it's sent off for Thakuri. But that's the full-time whistle, and a memorable night for the Indian Army football team with this victory. So at full time, it's Portland FC 1, Indian Army football team 2.